je naučio. Ne damo svetinje. A ja vam kažem, Sveti Sava je pod krunom, večnim simbolom, sjedinio Sveusja i sjedinio sve svetinje pod tim simbolom krune. Zato sa ovog glavnog odbora, pa do kraja kampanje, ne damo svetinju svih svetinja, srpsku krunu. Pridodali ste mi ili otežali krst koji nosi već 2 decenije. Da nastavim borbu za te vitezove, junake, heroje, kojima su zadnje reči bile za ovu zemlju vredi poginuti. I ginuli. Znamo da nema suštinskih promjena dok ne dođe do promjene sistema, dok kralj svojim autoritetom ne natera političare da poštuju ustav i zakone, dok ih ne natera pre svega da se upristoje. Svi dobro znamo da kralj jedini može obezbediti jedinstvo oko ključnih nacionalnih interesa. Mi smo za Kraljevinu Srbiju jer smo iz takvih porodica koje drže do tradicije, morala, časti, koji nikada nisu zaboravili ko su im bili preci i zašto smo im zahvalni danas.